Mubagra ayuk rotan YTF ayuk rotan TF mi hazırlar YTF mi hazırlar Mubagra long live YTF long live YTF Mubagra long live Mubagra long live YTF long live YTF mi hazırlar YTF mi hazırlar Mubagra ni hazırlar Jotana hambai sini jota media sama sentini aro YTM singte dolai district ni sini conference aba sini aba sung semano sini diman great Tipraland institutional solution ni bisingte sentini aro sini ambassador town hall sini honorable EM sini sir Rajesh sini honorable EM sir sini YTM ni general secretary YTM ni Corona district president Paimanza Faizak kami hingga semua nayo di perasaan ini constitutional solution kita Tipraland abo bui kebang mas semua tahu koksisnya kebang mas tunggu abo nanti sentini bisa kayai sentak bos sana nayo greater Tipraland abo sini tabu bos demand sengkuno ya zara am hai guzok khainer rong no sentina abo paman nayo Tiprahawo Hamsa Kaisa Baksake Orang tisanai abo kia berai Mubagra ni bisingce YTF TWF Tikamota abo tagbo kusum sentagbo adimano ti komite abo ni benang koinai sini joto Tipra hastini hakham takuk bukuk songna sini je demand core demand sini je greater Tipraland constitutional solution abo tabu sini dimano tongoi norok buskangun nungai jai je until unless sini permanent solution reme asak sini andolon nai biar satu semana bus kan di 14 no sini Tipramota all over the state in Tripura kalau jangan deputation nak sangai tunggu sini tripartite agreement accord maniti government of India bai abon tibo sentina mentinyo ro koglam salai phai te sudah sai tinor district man di program ambai. Now our state president along with our district president is going to the hosting the flag our YTF. YTF long live! YTF long live! Mubagra long live! Mubagra long live! Mubagra. Slogan Pak Jotor Lewano. YTF long live! YTF long live! YTF long live! YTF! Mubagra. Program itu si Maharaja Bibi Krono. Pemiliwe si berbagai contoh yang akan itu kaisar itu program itu si Maharaja itu pemiliwe itu program itu sebelumnya itu kaisar itu berbagai contoh si Musang Mawar sudah performa itu mana tuh waktu di mana Jawa jadi kalau lagi
ব্রাদার এই এমডিসি উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের ভাই ব্রাদার জিতেন এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তথা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তথা সেন্ট্রাল পদ প্রদর্শক মোস্ট সিনিয়র এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের YTF স্টেট প্রেসিডেন্ট। এই কনফারেন্সে যারা আজকের এই প্রোগ্রামের সভাপতি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট YTF ডিস্ট্রিক্ট